Kırgızistan'dan atayın jigitler gelişti. Davanka jigitler gelişti. Şolar hem 11. yıldagı Kırgızlar özbekler ortasındagı arkadaşlıktan turman bolgonlarga Kur'an okup koyalı dedet. Oşo Kur'an'ı kabul bolsun. Oşo vaqtda kaza bolgonlardyň arbaga razı olsun. Yatkan yerine jayda olsun. Oşolardyň ömür yaşyn tuğanlarına, bir tuğanlarına bersinler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعل سببا لمن اهتدى اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا يا الله رسول أقوى القرآن صونا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ikramları var. Tampın menet kılganların katarda ya Allah. Şu ey Allah Müslümanların ortasında bulgan kagırşudan ya Allah kurban bolgonlarga özün jaylaryny ele ketiren kemçiliklerini özün keçirip ya Allah ahirette jеңилдик muamele kılgan ya Allah kancası bilbeslerini emne kılışını özü bilbeslerini kurban bolup ketdi ya Allah özün künölerini keçirip beşinden orunduk verin ya Allah altında kalan ballarına sabır tazır verin din menen tarbiyalanıp ya Allah özlerinin kılızın ortasında muhabbat bilimlilik keliş üçün menet kılatırganlardan kılgın ya Allah ya Allah Müslüman'a tolu din bergin ya Allah her bir Müslüman üyötürsün amançılık beybilçilik bereketini bergin ya Allah her bir Müslüman peşine secde etip ya Allah Müslüman kanun tövüştüğü aram ekenin bilip ya Allah Müslüman sebetiran kılgın ya Allah ya Allah vardır Müslüman ortasına ütüma muhabbet bilimlilik bergin Rabbana atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar rahmetike ya erhamer rahim